Kufanele ngiqale ngibingelela abalaleli bese ngithi sibonge uNkulunkulu ukuthi usigcinile. Amen. And njengoba siphila ke siyakuyeka kokuningi ngoba kwasemhlabeni vele kuhlele kukhona. Yebo. Kodwa ke into eyodwa sifanele siqonde silesi zengayo ukuthi yini umsamo. Mhlawumbe mafana sikhuluma ngomsamo, fanele sikhulume ngobungcwele bekhaya. Lapho esithi uma sizoyoguqa khona kunento esiyicelakho kufanele sihloniphe. 1 uyaguqwa, 2 skip icathulo, 3 umuntu akaye enxilile ngoba uma umuntu wesifazane noma uvumela ufaka ibhloko but ngaleso sikhathi sokuya emsamo sokufanele ukugqokisa komuntu wesifazane ngoba kusuke ukuthi siyabantu abadala abangasekho abasibhekile. Mhlambe before sikhulume ngokuthi yini umsamo fanele sikhulume ngokuthi ubuNkulunkulu boba bamkhulu ila kufanele sisho sithi ilapho khona yikho ukukholwa ukungaqali esontweni ngoba umuntu oqala ngokuthi adumise uNkulunkulu amdumise esontweni ukudumisa ngokwesintu uqala emsamo kufanele sifole sizokwazi ukuhlonipha abantu bakithi abalalayo bese sithi ukhokho usikhwembeza owalala bengicela ukuthi mangiphuma manje ngiya eThekwini ahambe nami akwazi ukungimela ngoba sisangikholwa ukuthi kungafanele ngikhulume ngento engingayazi ngiyekele engiyaziyo ngiyekele ukukhuluma ukuthi uma wami njobe engasekho emhlabeni wayekhona njobe esengale ubona lapha mina engakwazi ukubona khona. One konke elimazayo la yilento yokuthi uma kiwe emsamo noma imuphi umuntu uma ezwa nje ukuthi ufuna ukwenza into uthatha impepho ashise ngoba impepho iyona nto esixhumana ngayo nabantu abadala emsamo. Noma ngabe kuyiphi indawo kahle umsamo masikhuluma iqiniso kuba ukuthi uma uthi ngithenga indawo la ngisabekile uround lapha usukhona umsamo ngoba ilapho uzoyofola khona kodwa kufanele senze sure ukuthi uma uye emsamo uyaguqa ngoba isibusiso yilapho esithola la khona yikho abantu bengasala sibusiso ngoba omunye umuntu usethi uguqa nje ngavelela kwaba yini but isibusiso sithola lapha eguqeni moyo ukhuluma nabantu bakini abalalayo. Okay, but umahluko phakathi komsamo nealtara yini? Ukhona yini noma ukho? Mhlawumbe kufanele sikhulume ngokuthi ialtare inkonzo. Kodwa futhi into eyodwa ngoba ilapho esisuke siyokhuluma khona noNkulunkulu noma uJesu Kristu inkosi yethu ukukholwa masithi sialtare siyendaweni engcwele njengoba sisho nasemsamo sithi uma siyemsamo sendaweni engcwele engamfuni umuntu ongahlambulukile. Ialtare indawo esithi uma sikesweni kunomuntu osuke umuntu wesifazane esebusheni bakhe sithi fanele abe khona endlini kodwa ahloniphe azothe ngasemnyango ngoba kunendawo engcwele engafuni ukuthi umuntu uma engcolile ngoba ngokwesikholwa uma umuntu esebusheni bakhe usuke ezokuthena amandla wena umuntu osukhona ngaphakathi kusho ukuthi ungcolile usafuna linda ukuhlambuluka kwenza ukuzakhe ukuzabuye abe ngaphakathi la kuzoba khona bonke abantu ukuba ngasemnyango umuntu osuke esegazini kusuke kusho ukuthi ubuweak babantu bonke abala bangagcina abantu bangakwazi ukuphela ngoba amandla ayaqedwa ukuba khona kwegazi lomuntu wesifazane lele suke liphuma uma likhipha ukungcola kwaleso sikhathi. So yikho kwakuukuthi qala sisi abantu abadala obaba bethu nomkhulu babengahlala endlini kanje kube ikamero umama umbhede la nobaba uzolala la kuba uthi ubaba unelawu lakhe lapha hayi ngoba kwakuuqheko lokungazi ngothando kunezinto esizulwini ezazenza ukuthi uma umuntu wesifazane engahlambulukanga kungavumeleki ukuthi akuphekele ukudla kungavumeleki nokuthi asondele kuwe kungaba ukuthi sicela ukuba kwenza njani athumela abantwana yikho wawubona abantu abadala baqala bekusebenzisa kakhulu ukuganwa isithembu ngoba kwakwenzela ukuthi ngoba umuntu wesilisa uye okwaxhuma nobuNkulunkulu bala ekhaya manje sekuphupha noma imuphi umuntu abantu abadala babekwazi ukuthi baxhumana nomuntu wesilisa isizathu kwakuukuthi kuneyinsuku akwazi ukugcina ngazo engeke tuzuka mama ngoba umama unakungahlambuluki bese kuba ukuthi akusalu nealtare ngokunjalo lesikholwa kuyakudinga ukuthi uma ngabe siyakhona sizothe ngokuthi siyalthanda usubona ipulpit noma ialtare kunoma imuphi unesegxuma kulo but isikhathi manje ke but kunento encane nje obona ukuthi ziyakulimaza ubuKristu ke lokukholwa ke lokho esithanda kakhulu. Angikhulumi ke ngekhaya ngoba ikhaya khona into ongazi ukuthi uma ngabe kuyiwe emsamo kuyoshisa impepho uma umama noma uyintombazane
usuthombile kufanele ukuthi ekhanda kube khona into oyimbozayo kufanele ugqoke isketi bese kuyofolwa emahlombe ukwazi ukulokhunja ukumbesa ngoba siyokhuluma nabantu abadala abangasekho kufanele umuntu wakhe noma befika kuwe babone ukuthi lo muntu uzothile ngesizulu sisikwakungavumeleki ngisho umuntu ezolala embhedeni wakhe labahlala khona alale nje ize ngoba uma kufika abantu abadala abaphila kuwe bayahlehla bebona ngalesikhathi usuke uyilonto sokuyiyona so qonda ukuthi lento esikhuluma ngayo manje ibalekile ukuthi sikhuluma kanje ngoba umunye umuntu uzothi umukhuluma ngayo bese eclassini abuka isikole bese ethi hey ngizobe ngibuyele emuva manje but masikhuluma ngesintu sethu nokuthi into egcina ilahle kunayo imali ubona ukuthi yazi ngazi ukuthi abantu abadala basafika kimi kanti incane abanyeni sakho lo yenzayo before sihambe sengomeni bhuti ngifuna ukuzwa la ukuthi ngikhetha kanjani kumsamo ngoba ngeke ngizwe abanye bathi umsamo ngekwazi ukubeka la uphinde futhi khona ulale nomuntu wesilisa noma wesifazane kumele kube indawo engaphithizeli abantu behamba behla benyuka ukhetha kanjani ukuthi hayike lona kumsamo asithi mhlawumbe anginaso ngisho nane space la endlini ngihlala ku one room noma two room inkinga ikhona lapho ke asikhulume iqiniso ikhona inkinga ke lapho ke sisi ngoba umsamo ukwagogo so masikhuluma ngogogo sikhuluma ngendlela urondo lapho kubaselwa khona mhlambe kuba nendle eceleni njengoba ngingasabaswa manje yakwayo ewurondo uma uno 4 room kunekamera special abantwana abancane abalala khona ngoba izingane isuke ingelakuganga yes then ila usuzobeka khona ngoba indawo singasenazo kuyenzeka ukuthi omunye umuntu ngibone eshesela impepho ekitchen yes kuyenzeka but akukho right ngoba usuke yakuleyanto esithi ila sibasa khona uma ubaswa umlilo but ikhishi ngeke manje uma uno 4 room ngoba wonke umuntu okuvashela nihlala ekitchen nosuka ngaphandle nophethe umuntu wakhe nokade enze ukuthile okungcolile uza la umsamo ufunde yonke ufuna indawo yakho indawo yes alright masibuya ke sobe sesithatha ke mangabe unombuzo ku0659337172 okanye ke sitholeke lapha ku Facebook sesifanele siqale sithi kuyahlupha ukuthi inhlonipho mayingekho kumzali wena uma ingane uzohlonipha kanjani ngoba egcineni mase uzenzela into kuba sengathi awuna respect kodwa uma ubuka lo baba ozala lo mfowethu akakwazi ukuhlonipha abantu abadala bakubo then emva kwalokho uzofuna ukuthi kube sengathi ingane mayenza ngale some respect okay usakhile lo mfo ngomthetho wesizulu uma umuntu ephuma ekhaya sisi eakhe ethola umuzi usokuthi uma nivumelana nomzali kube ukuthi ndala ngoba usuwandisa umuzi wami kahle kahle lo muzi wakho lo bhudo kababa wakho ngoba kababa wakho okwamkhulu so ngicela ukuthi senze yodwa sisibike lapha uma ke ukuthi umuntu ongafuni ukubika abantu uma kukhona umunye ungobese sisi okhona uyakwazi ukuthi uma ekhabe engafuni kwento zakho uthole ngoba ukuthi ixongo into yongobese bonke ukuthi igela kubuswa sikhuluma umuntu ongobese nje lo bhuti uma ngabe isibongo sakhe bebekhona besibongo uyamcela umuntu ukuthi ngicela uzongilungenisela abantu abadala ngoba kwesinye isikhathi uma usunomuzi akumukele kahle umuzi uzenzela wena uthi nje ngisawuyifakela abantu abadala ngoba bala ekhaya engathi akezwe amadlebe no ufuna umunye umuntu ubaba omdala isibongo sifana khona umbaba omncane makuthi abantu banozalo bamncane sacela ukuthi siye kuyenzeka imndeni igcine ithakathakuzela ngezwanwa ufuna umuntu wesibongo eseceleni kodwa esisibongo sifanakho ayokufakela abantu abadala ekamelweni labantwana ayikamelweni lakho uma ungenawo urondo uma kungenjalo ungafana uthole lezi zindlu eseyithengwa manje lezi zelokuzana ngoba senzele ipace ukuthi wazi ukuthi ngishisela lapha impepho mhlase ngakhurondo sekuyoba ukuthi sengiyabakhe abantu abadala ngibalungela la basela ngoba kahle abantu abadala basikhulumile saba ufuna umsindo ekamelweni gcine bangayifoni nje ubona ukuthi ubani ufone lakho ya sekubanga into obona kunincinci lento but sinkulu abantu abasakhulumisana la endlini ngoba akiyiwe emsamo ungahlambi khona umuntu othi mayixabene nawe avela athi nangoke lo mntana abogogo usenza into zakhe inesonombona no uyamqalekisa lo mntana phela wena mwenza kanjani ikho impepho engamfuni umuntu onenhliziyo embi ngoba umuntu onenhliziyo embi akavumelekile empepheni ngoba uyohleli njalo abantu abasongela empepheni yeah yabona alright unkosinathi intshali la ku Facebook uma nginekhaya elikhulu engazala kulo bese ngiba nomuzi wami kuba umsamo wesibili womuzi omusha akuba ngeke yini uma sengikhuluma ekhaya lishi ngicabanga ukuthi uqeda ukumphendula ke kulokho njengamanje kulokho ukuthi fanele athathe umuntu omdala ahambe naye nokubanga eksesa angithi ekhaya mophuma khona uthi sengandisa izindlu baba
bengicela ukuthi abantu abadala bewubona isikhathi kungeniswa labantu abadala sekwenzela ukuthi sasukwazi ukuthi uma uba begula noma kungekho umfweni esegoli ufole ushisa impepho kahle kahle impepho ngesizulu yeshisa umuntu oyedwa noma ngabe abantu abaningi so umuntu oyi1 yazwakala ile besikhuluma ngayo but ukushisa impepho akukho wrong kodwa awukho umsamo emqashweni okay ukushisa impepho kodwa ngishisa khona futhi la engilala khona ngipheka khona ngenze njani ke lapho uma fanele ngifuna ikhona nyana indlu ikhona so fanele ube nekhona nje lapha lokungile lokushisa impepho hayi ukuthi usuthi unomsamo awukho umsamo emqashweni ngoba kusumuzi wakho uma stand usengakuthuka manje akuxoxe kufanele ungabe nemali ukubhadala nje akuxoxe umuntu ubika futhi uyabika ukuthi akuwona umuntu la ngisendaweni ngisemsebenzini kahle yes okay hello Jesse mina ngicela ukubuza ukuthi ekhaya sekukhona ubaba oyedwa babomncane so nomuzi wakhe then bese bakhona ikhaya elikhulu kagogo ubaba wami wayakhe phakathi kagogo so uyena umuntu osekhona mhlambe ukuthi ashise impepho ekhaya manje inkinga ngifuna ukwenza umsebenzi ekhaya ngenzela abazali bami kahle kahle badlula ingozi nemoto nje ifamily esekhaya ngasala ngedwa and asizwani naye indlela angihlukumeza ngakhona ngishonelwe umndeni wami angimkhulumisi nje akangikhulumisi nje so angazi kumele ukuthi ngenze njani kusele umuntu oyedwa kodwa babhekani nalomuntu oyedwa ngoba umhlukumeza mhlawumbe kufanele siqondise lokho sibuyele kule nto elithi uxolo mhlawumbe singabuyela kule nto ngabe izosiza ngoba yabona njengoba kunefeed eliboshwa uye nayo inhliziyo yakhe ihlungu ngempela kuhlungu ukuthi uma kusekusela umuntu usukulindela ukuthi abantu abadala ibona abazoba nawe and ngoba usenabo abazali and bangabazali uma kuzoba ukuthi umuntu omdala lo khona anizwani nawe usungazizothini okay ke sekufanele wenze umsebenzi uye lo muntu othinta impepho lento ekuthiwa ukwehlela ngezansi ufuna ukudlula ufuna into yokuthi nje kusukela umnko ngidlule lo muntu kuyafuna ukuthi ngoba enye into yokuthi uxolo ukwenzela ukuthi icala sale naye mayiqhubana nokuthatha nomthatha thakathi but wena abantu abadala bakhona ngoba awukwazi ukuthi uthwala icala omunye umuntu icala lakhe ayuthetha yena ukuthi njobo yenza nje wayenza ini Alright, masibuya ama voice notes akho maningi amanye sakhona sizobe siphendula ke imibuzo nayo Dr Ngobese sikhuluma ngomsamo ukuthi uyini ubaleke ngani wenziwa kanjani uphathwa kanjani uhlonishwa kanjani uzofuna ukuthi ubhuti wakhe usisi lo bahlale phansi baxoxe ngoba kunezinto ubhuti azaziyo ezingekho right ekhaya kubo noma azizwa mabemtshela abantu endleleni wayese decide ukuthi angathathi noyedwa umuntu wakubo akafuna umuntu osibonga isifanayo kuze abantu abadala mezomisa umuzi wakhe abalanda olwandle azobafaka emzini wakhe akukho wrong ukulanda abantu abadala olwandle umuntu uthola umuntu ozokwenzela ngendlela kuyiyo ubafaka ekhaya uma ushiwe ukuthi sebeze baphuma abantu ekhaya nxa uthi anhlambulukelene ngoba kungenzeka ukuthi bayanukana lapha emndenini kodwa uncane ukukhuluma ubhuti lokho so mhlawumbe mengaya kuyahlala ephansi ekhulume naye ngeke sisho ukuthi akulunganga ngoba uma kwakukhona umuntu oyemenzela kusho ukuthi kwalunga sibonga ukuhlela oluhleka kanjena nolumnandi nolusakhayo manje ngicela ukubuza kulo baba kade behambile beyolutha ezitolo ngoba siyababona abanye benza umsebenzi manje kwenzeka kanjani lapho umiseka kanjani ke silalela emsakazweni ngoba baningi siyababona nje yakho uthi obaba salutha sonke uthi phela ubabonile ukhuluma ngalawa babonile ukuthi benza umsebenzi yeah so akukho right ukufana nokuthi untshontshe imali bese uthenga imbuzi bese uthi uyokwenza umsebenzi into yakho yonke oyenza yikho uma uyokwenza umsebenzi wabantu abadala ukhipha imali oyisebenzile ephaketheni noma indodana yakhe isebenzile bese kuba ukuthi uyokwenza umsebenzi awukwazi ukuyontshontsha bese uthi uzokwenza abantu abadala umsebenzi lokho intshontshele khona ungayidlela nje wena nengane zakho ngoba
kusho ukuthi into yakho ngitshontsha leyo ke hayi emsamo akuvumelekile ukuthi uthi ngoba sasibona abantu bethatha izinkukhu nezimbuzi kusho ukuthi abantu babekade bekhala izikhalo zokuthi Nkosi yami ufuna ukwenzela ubaba kodwa ukwazi ukumenza lento okwebiwa manje laba basebenza khona kuntshontsha ke kusho ukuthi bona mebethatha le imali athi umuntu imali yami engiyisebenzile lazi nayo igebengu zasemalokishini nayo yonke indawo zithi nje hayi imali yami engiyisebenzile athi ngiyobonga abantu abadala ukuthi bangiphile le mali sisi asikhuluma iqiniso lithi asike sibuse sekuntshontsheni kufana nomuntu obulalayo umuntu othola imali ngokuhamba ebulala abantu bamthenge ukuthi ebulala abantu bese ethi ngisho ngakho ikhaya elihle kodwa akho ikhaya nginasibusiso ngoba ikhaya lakho lakha negazi so into eqala ekusiwe leyo ngokwesizulu noma vele ngiyazi bazozonda balento ngisho iqiniso fanele uhlale ukwazi ukuthi mawusuthola imali enough phuma kulento yakho yokubulala ngoba lento yakho yokubulala ayinalo ikusasa ngeke ukuthi uzele ingane mntanje izokhona uhlale ukwazi uyinkabo nibulala abantu so uyondla ngale mali siyazi umsebenzi awukho uyofa usebenza ukuthi ubulala abantu ayibusisiwe lento ayibuswe nje emadlozini ngoba yikho naye umuntu osuke ebulala aze ahamba athi ngicela ukuthi mina ngicela ukubulala ngiyogeza ngoba uyabona ukuthi wente wrong Bengisacela ukubuza ukuthi uma ngabe ekhaya ukhona umsamo ekhishini kodwa umuntu okuyena onelungelo lokushisa impepho ngaso sonke isikhathi uma kumele ashisa impepho uhlezi ezophuza and mengabe izinto lapho emsamo usho izinto ezingekho nje mhlawumbe ingaba khona enye indlela esingenza ngayo ukuthi kube khona umuntu oshisa impepho ngoba masithakazisile komuntu wabo kuyena oright uyaye anqabe avuke nokulaba angafuni ukuthi kwenziwe ngaleyo ndlela leyo ngiyabonga ngizolalela emsakazweni yikho lokho besikusho ukuthi umsamo uyahlonishwa but kunzima ukuthi umnimhluthi impepho kanye idile ngcono mayizovuma athi hayi ngoba ngikhonzela utshwala ngizoba khona la eceleni umfowethu lo akhulume athi makhona phela khona ngisho kodwa ndiyasiza la ngoba lo muntu oba impepho kwabanye abantu iyifa khona into sezoyeka ngisho umsebenzi waphuma obuye egoli wahlala ekhaya ngoba sekushona ubaba wakwanika umkhonto wayeka ukusebenza eyogada impepho eyogada nje ukuthi la ekhaya kuloshisa impepho ngingekho mina umuntu uyambuka inkizo yakho yimbi mokhuluma umuntu ophuza akho wrong ukuphuza kodwa ku wrong ukuthi uma ucediwe ukuthi uyokhuluma epheni bese uthi uyokhuluma uphuzile ngoba fanele uma uyokhuluma ngempepho uyokhuluma nobaba omkhulu bakho uzokhuluma exactly into ayicelayo mama umuntu uzobonga imoto ubonga imoto ngeke ukwazi ukukhuluma udla amanzi so awukho wrong ukudla amanzi but indlela owasebenzisa ngayo wasebenzisa indawo wrong so yikho manje bangasakuthemba abantu bakini abantu khona ukuthi ekhaya uma ungelutho bese bekusebenzisa osisi nabafuna ukuthi ayilona nje akalutho ngoba ngenamali indaba engathathwa ubhuti osebenza emayini akuyi ngalokho ke asenze kanjalo but fanele ngendlela ukuthi nikhulume naye uma kukuthi umuntu ophuza ngenkani kwenza into zakhe ningalwi naye akanye imncengele ukuthi nje namhlanje abe right ngalokutshwala bakhe ayokhuluma police shisele kahle impepho then emva kwakhe fanele kube ukuthi lo osuke ezokwenzela umsebenzi bese yayikhulumela mayiceda ukukhuluma kufanele ukuthi bese uyaguga nayo nemali emhlophe bese uyayikhulumela ukuthi njengoba ubhuti bekhuluma ukuthi uyakuphelelisa lokhu ukuthi impepho uba impepho iyiphunga likwazi ukuthi uconnect nabantu abadala bese uyayixoxela wena ukuthi mina njengoba ngenza umsebenzi wami kwenzela ukuthi nokuthi Masibuya sobe sesigoqa wow so much information ngiyabona nama voice notes enimaningi impela sizozama nkosami bese sayidla leyo mali ayikho ukuthi okwenza yabona ukhona yini baba umehluko phakathi kokuthi ngiziphahlele mina njengentombazane yala ekhaya endaweni yami yokuphahla ngibuye ngikhulekele khona nomehluko ukuthi ke ila kuthethwa khona idlozi ngoba ngiyangibona ngesikhathi kuphahlwa abanye bashaya izandla lokuyaqhwaba kwezandla kuyi-rhythm kodwa mangabe sekhulumiswa babamkhulu nokhokho bethu ucelwa kubona asishawe izandla kuyazothwa ukuphi umehluko between the two ngiyaxolisa futhi makuthi ngiyaphuma esihlokweni yabona umahluko between the two mhlawumbe fanele sihlukanise lapha kutheni umuntu osuke engenwe imimoya yedlozi nokuthandaza kungaba ukuthi uba nespace sakhe ethandaza vele ngiyoguqa umsamo indawo yasekhaya la kunomuntu oyedwa ovumela ushisa khona impepho uma uya la ukhulekela khona okwakho lokho wenza noma yini imoya engcwele okuthuma ukuthi ukwenze but okungafani okwasemsamo kusho ngamanye amazwi ukhona umehluko ngoba umuntu onedlozi ugcina lapha
esigodlweni sakhe sedlozi ukushisa impepho uma kukhona umuntu omdala ekhaya akusho ukuthi ngoba unedlozi manje sekufanele uyomela impepho nasemsamo impepho imele umuntu osuke imele idlozi lakho uma lapha esawakha khona isigodlo sokuthi wena makufika abantu uzobabhulela la. Alright, sisebonga kakhulu Mqungebe isikhathi siyangishaya unfortunately kumele ngiye endabeni nje in the next 4 minutes. Cela sesivala nje usho ukuthi singakuthola kanjani ke kulabo abafisa ukuthi baxhumane nawe ubasize. Facebook, Instagram, YouTube uDr Ngobese bese kuba u078 1911010 078 1911010 072 27 68936 ziya WhatsApp mongangitholi kuyona Nkosi isibusise sonke. Amen. Amen.